Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү ыйык жума күнүңүздөр маарек болсун баарыңыздардын. Бүгүн Аллах Таала насип кылып жума намазга мечитке келетам. Мечит десе биздегидей мечиттерди элестеттим эле, саңгыраган. Бул жерде түрк бир туугандарыбыздын мечити бар экен, чакан гана. Мына ушундай мечит экен. Азыр ичине киребиз. Ичине кирип тартканга уруксатпы, уруксат эмеспи билбейм, андыктан бул жерден өчүрө турайын. Ичине киргенге уруксат берди кароолчусу, тартканга да уруксат берди. Мечиттин кире беришкен. Киргенде бул жерде кабыл алуучу киши отурат экен. Бул жерде маалыматтар экен, ар кандай. Анан ары киргенде бул жерден кофе, кааласаңыз суу ичсеңиз болот экен. Бул жер дарат алуучу жай экен. Андан ары карай жак ажаткана. Бул жер велосипедтерди токтотуучу велостоянка экен. Андан ары карай мечитке киребиз. Бисмилла деп. Жылаң аяк киргенге болбойт экен. Носки менен кириш керек экен. Бисмилла. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллахумма фтах ли абуаба рахматик. Мечит. Ушундай чакан, кооз мечит бар экен. Азыр саат 1 болду. Жума намаз 2:45 башталат экен. 1 саат 45 минутта ушул жерде болобуз иншалла. Бул мен оң тарабымдагы имам хутба окуй турган минбар. Ал эми бул имам намазга өтө турган михраб. Ал эми сол жактагы устаздар сабак өтө турган орундук окшойт. Китеп текчеси. Сон китептер бар экен. Китептер менен таанышалы. Риязы Солихин бар экен. Юсуф Кандахлеви дейт. Илми хал. Буюк ислам илми хали. Өйдө жакта Курандар турат экен. Бул жерден биздин тишибиз өткөндөн бери эле Куран китеп окуй алам. Арабчадан түркий китептерди окуй албайм. Түшүнбөйм. Анда 1 саат 45 минутта Куран окуйбуз иншалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا طويل الشوق يبقى في اغترابي
فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب.